Ka jingkhang wan rak dokha na Syabar ka jala kum na Andhra Pradesh kalayat mentala khandai teliki sengi. Nadu baka Commissioner of Food and Safety kalapan mi ka hukum haka pratarik jeliu arjar apholai. Unong lum kubor haka sengi sajain ka khat hanyo tarik jeliu arjar apholai. Haba budin halur kani da ka balik pe ka jinglong jingman ka basa dokha hayodu. Lalap baka yodi dokha kadang kenja jarjar. Penban wala kataru hadin belasya bandi biang tangi ki dokha lokal berkibana asam. Barwatla kador ka khamrem heri kidon kidukan kibala pli banyo di bar banyak saj khanam bakila ban pendap iki jinon kam haing asam kumba kijiyo kamai barabor nakani kakam. Lasakiru baka jiwan poi kidokha na kajala asam syadu syayodu. Laduna baha bat baka basa dokharu ka kenja slam. Penban ka khamsngan pat ka jingi kini dokha hapdeng paramaki. Habayo banyak keren berkawe na kinong di dokha kalong bamensua kam judon kum kani ka jingi kini dokha. Namare ki dokha kilawan penpoi hi haka jaka baki syongdi. Nalor kata kala itu banadu balapan sange wan rak dokha na Syabar. Kalakta asyikade e ka kamai kaji jongki bagi pajbaru kim seng tanatsu bantet bat bakadoru kala kamrem. Nanti akan kali isu. Kan itu dia. Ini mentah kini. Baiknya. Kan ini mentah. Ambil kol. Ini Friday ini. Friday. Friday. Kasih mau badu berakan? Kasih tentu jumni kapin ni sendiri. Sah. Kapin setahun tu ini jumni. Di usia dua betul kaim. Kalau orang kaim dok ketai doang paket. Ada yang susung ini deh. Punya dong tetap awan harus sampai dan ini. Tang baca rumah ini tang baca rumah ini baca mentap sama yang ngejong jemlek tak deh bikin juga intrai baca mentap itu jong arum lo ini mah sudah pokoknya pandai balik Begini ki dokha babun ki poin ai. ini poin asam kalau kau sudah kan yang standar kita bisa poin ya Naku aga jela pat kidon em ki dokha. jelas kalau poin tempatnya poin ini kan no na poin no en tendok hang Mut ba kajing di dokha minta bermusua kala eper. Coba ini bak dan jauh temen juga kumba coba kiting ke man si dokha. Ya. dan kita tiang dan kita tiang nampun ni mereka bawa em juga itu gitu apa buat itu juga apa andra apa ini ada mereka jumlah maksud saya itu ada Kum ka kamki gador kan. tapi katikat ni masyarakat ini dan di sini pak prapo aspa mentang apa yang mentang apa yang prapo laispa kena sih duduk usuk leh tunggu duduk leh tak apa mikir bulu ini mah jajur Kum baro ki ni no di dokha tam de kan bukti. Baro sio kan jan no selang. Mak dia juga ada. Ketika ke banja apa yang bisa sih tip lah. Mai onda sih tip semua.
niyo ni niyo puglo do to yo apa bandi ba umna Kenapa sih saya poi ke dokha sini? poi kum tadan ba le sedap de la poi dai ba ji poi dan poi pada sten Kenapa sih kini baik dokha bon? kini ba kinawan ko mena sedap yung pay ba poi gido ka kini mena kini ni na auction ang tiro mo lawan ang mga dyan pati dia bun ba yung kini do ka Mencoba kamu jual boleh apa sih klik? Kalau on boy kita lah on kayak ini. Dapat di keni. Hendak pada apa kini Gibril. Kodor ke bareng. Betul you. Akhir ini kayaknya. Bunyi di lokam tadi bapun eh. Kalau kamu nak gadar, insyaallah. Kodor ke Gibril. Bun na ka. Gibril ni. Badi spasal kau mentah aspa arako. Ka respon nak ipa ba kalau kamu no. Kadang ipa ba kadang ya rush na kamu no. Rata deh em. Guna. Ipa kiting deh. Ibun bakal lebih bana na dah. Masya Allah tik tuan keliswa.